Bora ripoti ingine ni ati Mutumia mubunge wa kaunti ya Embu Njoki Njeru ni akiuritie aikari aria maikaraga na makiria matura ma kaunti ino ya Embu na maria makigomagirwo ni riua inene oro ndumwe na unyihu wa mbura gukorwo makiyandikithia na ikundi itiganite na itemi-ini ria gukorwo makiamukira kigina gia kumahura njeki kia Uwezo Fund na kuria augite ati ni gikumateithiriria gukorwo makiyambatiria oro ndumwe na kwagirithia miturire yao. Leo tumeweza kupeana checks katika sehemu ya Mbeere North ya Uwezo Fund, na vile ningeimiza ni watu waendelee kujiandikisha katika vikundi mbalimbali kama ni wakina mama, wakina youth, wale wako katika biashara waweze kujiunga katika vikundi tofauti, hata wale tunasema hawajiwezi, the PWDs waweza kujiandikisha katika mambo ya Uwezo Fund, na wakipewa pesa waweze kutumia na njia ile mzuri, kwa sababu hiyo pesa itawasaidia kuungana pamoja na kufanya biashara tofauti kulingana na vile wanataka. Kwa hiyo wakipewa pesa ya Uwezo Fund pia waitumie kwa njia nzuri, kwa sababu wasipofanya kwa njia nzuri, wasipoitumia kwa njia nzuri, hawataweza tena kufaidika wakati mwingine zikipeana. Kwa hivyo kuwe na uwazi na kuwe na mambo ambao watakaa chini wajue watatumia pesa zao namna gani, waweze kujiandikisha vizuri na waweze pia kutumia pesa zao vizuri katika wakati huu. Tunaona ni wakati uko na kiangazi, wakati hakuna mambo mingi katika mashamba yetu, lakini wakipewa pesa za Uwezo Fund wataweza kujihudumu katika biashara zao tofauti. Tumepeana takriban kuanzia kiwango ya chini sana ya 50,000 ama shilingi 50,000, na pia kuna kiwango ya juu ambayo tumepeana kitita cha pesa 400,000. Kwa hivyo ile kikundi kinaendelea kufanya kazi vizuri na kurudisha pesa ama kulipa pesa, Uwezo Fund inaendelea kuona kwamba wataongeza kiwango kingine. Kwa sababu unaweza kuwa 50,000, ukimaliza kufanya kazi nayo na kulipa hiyo 50,000 utapewa double, ifike 100,000. Niko na mtoto anaishi na ulemavu wa mchanyato wa ubongo ama kwa lugha nyingine cerebral palsy, hydrocephalus na epilepsy, na nilikuwa nimekuja kupata pesa ya Uwezo Fund kama kikundi Ishara Vision for People with Disabilities, na hiyo pesa itatusaidia kwa biashara tuweze kukimu mahitaji ya hao watoto wetu. Okay, nimetoka Ishara kwa chama inaitwa Mumo Self Help Group, na tumesaidika sana hii pesa ya Uwezo Fund. Hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza tulipewa 50,000 na sasa tumepewa 100,000 na tunashukuru. Na hii pesa imetusaidia kwa tunanunua chakula, tunanunua mifugo kwa bei rahisi. Tunaenda tunangojea wakati kama ni chakula, wakati zitapanda juu, tunaenda tunauza, tunapata profit, tunagaa kwa chama.